Neng duit harus tunduk dengan login. sempun. Dengan apa ada? Kembali bos. Ini belum loh. Keluar. Ratu darane Sinarang Sami, pemekas pemedek sapangrauh penangkil dikiring Jabopura, titiang saking rombongan Calonarang, nunas ping banget mang demeneng lumuna jebos, rintukan titiang jadi pacang matur amater. Majeng ring dane jero benih sadat Desa Pokraman Banyaranyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sane banget subaktenin titiang majeng ring dane jero mangku makesami pinake jan banguli de betara kiring kayangan ring Desa Pokraman Banyaranyar sane banget subaktenin titiang pemekas majang ring ratu dedane Sinarang Sami warga Desa Pokraman Banyaranyar sane banget taler subaktenin titiang merasa ngayu bagi opisan preside nyarengin minakadi ayah-ayah semeton dari kiring Desa Banyaranyar Rita Kalaning nyangre minakadi pujo wali ide pedaro dari kiring kayangan pusat sakewanten sadurung titiang ngalantur lugre yang titiang ngaturang pangastung karo domogi ide sesunan swece ring irago Sinarang Sami lama kana preside pemargi Ed upokare memargi antar asapunike taler mogi-mogi raga Sinarang Sami ngamanguhin kerahajangan Om Swastiastu karena bermangku sana sebanget sebatin titiang ngilang kalah taler sapunike cerumangku ini ratu dedane Sinarang Sami titiang sudah tenipun wantah semeton saking sangar budi bani emas genah titiang ring Desa Pokraman Bunutin Desa Payangan Kecamatan Margo Kabupaten Tabanan rahina sekadi mangkin titiang maraso angayu bagi opisan presiden tangkil ring ide betara berkiring ajang malarapan untuk ayah-ayah titiang nyarengin mendekati semeton dari kiring Desa Banyaranyar rikalane ngaturang sesolahan Calonarang ri sejeroning sesolahan Calonarang puniko titiang puniki doi boyo aja titiang niki nigdek tangkah boyo titiang niki merasa sakti merasa wikan merasa weruh ri sejeroning sastra nenten titiang rau tangkil majang ring ide betara talar ring ratu ide dani wantah melarapan antuk astiti baktin titiang ring ide sesunan Sinarang Sami antuk ayah-ayah sekadi asapuniki wenten titiang mampari laksana asapuniki niki wantah melarapan serdo bakti niki wenten mangkin minakadi alit-alit titiang asiki niki ayah-ayah saking Desa Pokraman Briki mewasto I Gusti Ngurah niki asiki mewasto I Kadek Widi Saputra mawit saking sangar budi manik mas mangde dadane ngwikanin napi sejati dipun ri sejeroning tetujon puniki ring sejeroning Calonarang punika menaging watang-watangan puniki boyo jawatang ratu dedane niki wantah watang-watangan kados niki manusia sane karidep tapi meliput orang nih bang tiang kuenten ngayah dados watang-watang sane suara masuk ring mic mendonton mengganggu dua niki rekaman Bali TV
titiang nunas Dan- mangdo ke sikap. Anu perlu nak ada di obel dia. Nggih. Perlu Nak ngebrek gitu nggih. Nah, gitu. ya. Nah, niki ris jroning sapuniki napi tujuanipun. Boyo je niki maju-maju maneh tan. Iraga ring Bali sampun loktah kraos seni lan budaya. Ris jroning nincapan taksu calon arang patut medagi ngasapuniki wenten tari-tarian, wenten nak mekutang, malebos wenten panguningan. Ri sejerongan yang pekutang non punika sampun jantan ngangge watang-watangan. Niki sejatine wantah manusia hidup. Niki purun ngayah sapuniki melarapan untuk manah sana becik. Enten ring sejeroning aksara mangdo idadane sarang sami nenten takut kemanten ring sane mawasto liya sane mawasto desti sane mawasto teluh sane mawasto nerang jano Emak condong loh. idadane nenten Condong kalau mau balik fakta. patut asa punika duane raga niki mau agama Enggak. Nggih, condong langsung duane wenten panugrahan ide betaro yang kan langsung. ring sang sanenunas warung nugraha ri sejeroning aji pengliakan. Jadi pangbien lebih mati gitu istilah. Sujatena napi sane mawasto pengliakan punika. Benar, jalan sudah bagus. Pengliakan punika sujatinipun wantah sami dedane sane makto. Sami dedane sane maduwe. Duaneng parilaksana sanetan manut ring kecapeng agama nika sane mawasto liya sujati. Saduning yang ketiak wenten liya, wenten desti, wenten teluh, wenten terang jano. Liya punika wantah parilaksana sanetan manut ri sejeroning agama. Nika wenten ring sejeroning anggo suwang-suwang. Sapo siroja sane maparilaksana tan manut ri sejeroning agama nika mawasto liya. Mangke nuni yang ditiang desti napi desti punika sane mawasto desti punika wantah nyuti rupa uli manusia dados cicing, uli manusia dados celeng, uli manusia dados bojok, uli manusia dados boburon sane tiosan, dados bade, dados jako tunggul muah sane siosan nika mawasto desti. Sane mawasto teluh nika napi sane mawasto teluh nyakitin ulian acap-acapan medasar antuk japo mantero ngelincarang dasaksara yen sejeroning ilmu pengiwo ngelincarang dasaksara punika putarane ke kiri saking dasaksara rinegap monados pancaksara saking pancaksara rinegap monados triaksara saking triaksara menadi dwiaksara saking dwiaksara wenten kojarannya ongkaro ngadeg kelawan ongkaro suksa iya naratu ngelarang minakadi ongkaro ngadeg niko mewasto ilmu penengan iya naratu ngwentenang ongkaro suksa niko mewasta ilmu pengiwo awe niki nircaya lingo lawan niscaya lingo ngamatyang ngelawan nguripan ngamatyang punika mawasto perlino nguripang nika ilmu penengan kewanten sami ngastiti widi sami medasar nunas ring ide sangyang widiwasa dan wenten jelema sakti yaktine sami manusia nika patah sane sakti nika sira ide sangyang widiwasa gendon nggih nah nika mawasto teluh sane mawasto nerang jano sampun nincak ris jeroning dasaksara aji seledet ge nak bisa jadi terbasang aji toleh ge nak bisa ngejet-jet niki sampun penincapan ris jeroning ilmu pengiwo nah mangken titiang duaneng titiang uning titiang nanin titiang wacen ring sejeroning lontar kalau tatuo drika wenten mengah
penunggeran ide betara si woring ide betara kalau jeneng betara kalau idewo cureh idewo marupo detio tongos idewo itu di pengulun setro dadi manusia ane tadah dewo ane kincen dadi tadah dewo ane manusia sing gelarang agama ane manusia sing nawang sesano mawini dados tunas titiang ratu idadane ngiring wit saking mangkin gelarang agama puniko yen idadane sampun gelarang agama puniko janten idadane nenten je lagi pacar silah ring desti silah ring acap-acapan silah ring nerong jano amun api je kawisesane manusia yen sampun ratu idadane ngelarang minakadi suwo darmaning manusia napi muasto manusia manu kingaran agama so kingaran sesano sesanan ratu idadane mangdo manut ken sangyang agama mangke dia nenten dijejah iya wenten jatmo sane ngelarang ajiwit sampunang kebisan ben melajah sampunang kabidasan ratu idadane ben ratu idadane ngideh reng balian saking napi je niki kari jam 1 niki yang kadi ring putaran waktu tadi dumun kari tinggi lembang di rumah mangken di dia matur ring sapo siro je jatmu nyen je cai nyai ane ngelarang destian loh nerang jano ane amati-mati wong tanpa dosa demen nyakitin nyamo brayo ane sing lah pelih yen mula saja ibu ngelarang dharma weci mai ngiring mangken mangdo macino pas wecani de betara seduring pertiwi sebeten ngakasa de batas pengeliakan ibu ban meli sebaliane ban ngide kadirasa ban nunas kadida yang betara durga mai titiang masadio titiang sampun ring FB titiang sampun ring Instagram nguentenan bagi semetonan yang larang ilmu hitam ilmu magic ilmu setan buta buti kalau kali tonyo ada tukar devano ngireng mungkin rauhin titiang yenten presiden niki watang-watangan niki titiang niki dalang saking margo ngiring bapisan dijo kayon ni dedane dijo kena heboh sama romedi tonyo pedone dijo ane demen nyago dini di pempatan sangolane mai ampunan Riki di Kediri di Candi Margorano di kuburan terkenal wentan butuh-butuh yang batas liak cenik gaya ini kok do batas maroliak dari bojong pelajaran nutlu gisiau tuh CGT niki sisian ida sangat berom nyuhun urus pilih niki jero mangku itu disampai tiada dos yang bani jero mangku yang dan tiang gedean yang ngaleh bila mau break niki gusti ini lega-legahan niki dados niki widi dados bila mau cenik ngiring kewantan yentan purun sampunang sombong dadi desti dadi buta dadi kale nah niko malai pisan niki lihat sedua ring pertiwi sebetan ngakasau seluruh Bali ampun batas tingkat di Kediri tonyone ada tukar di Pano bangun sing bisa ngoyong memedi samar ada depan nyanen-nyanen truno-truno mai mirip kidalang tonen mau kirik
lamun jani yen nu ngadak itu betaro cara jani yang sampun medam di setro-setro yen wayang nunang calon arang sampun saking dumun boyo teh maro nak ngai calon arang jadi tiang milu-milu dah tiang mulai cedik demen ngunang-ngunang mungkin kantos tiang dados peka kari ubin tiang itu yen batas menjago rentan kalau yang ada menemen batas tuang geretean lan yen mirip ngelah senjata paling mangan abau pangsing dicedik-cedik nengat cekah ngawang yen mula kadot lan melajah mal yen ane perlu mangan mawinan ring sejeroning tumpak lanap sane patut mangan nang punika pikiran ide dan memang dot tajam niko tunasa sampun nang montore jangan dimalu diduri jangan montore makin liu nak ditumpak lanap montornya jangan dimalu inggih ratu betaro montor segitu dadine bantara montore kena diduri upo karo kena ring rajan utawi ring ajang pelingih ada gang ide yang pasupati tunas ketajaman berpikir pangsakti mau seso sami niko pangurip-urip ide yang pasupati ampunan keliru niko cenik dia bayun alia di Kediri nih cenik niki dimungui yang lah becunang papa uli marah nengok balian tuh bertepuk aing ngabot mandrang cinya tukang gisi bangke-bangke aneh gitu kena silahkan gitu do marah bantas di pojok tadi jatuh tunggal tadi Garuda Mas tadi Siwar Mas tadi Belegau Dawo main kewantan yen dados tutia tunas malebos niki seduwus puniki wenten pengunjingan titiang mendapat melakto tapakan si saking sangar titiang sampuna kalawasan nido petaro melingih nih sing ido petaro melingih asal muna tapakan rangno sanmi ngadagang ide yang betaro tahan ide betaro celuluk ada aneh pernah kan asal nak berdua tapakan ke pasupatian ke ulapen ke pasupati ke gerehang satmi nunas penugaran ide betaro titiang sampun sering betan dia kena ngunti asing segian sing Julianto kan udah betaro melingih titiang sampun serahino ngeras titiring ide betaro mangdo ide ajak malingih nih dua neng niki malepisan yen male pos-pos titiang dan presido ngurip mayat-mayatan diki tiang mencentok yen dan tiang presido siro jasane ngajak beriki bos dijo ya bani kalmai rebut tidak pecalang banyara-nyara meriki je bos cina ragot tiang kalmo guru tiang sekeluarga tiang bawa guru tiang sampun mat diki ngerarah guru kemo mai ngalih santet ke Jawa ke Karangasem ngayah ke Bangli nah dijo aja yang penting sing jeung itu upah yang penting man sesari ya yen tiang presiden murid mali bos atman dia akan serahang tiang lagi siro jeneng nyidang mancut atman tiang lagi bancut di bos yen tiang cetok nah mungkin di danane mungkian dua neng titiang meniki ketuna sering panitia mangdo driki titiang lebar titiang daman saja di sekro niko sampun anggap tiang umah mungkin driki lebar tiang mangdo ide dani nyaksiang sinarang sami yen dan tiang presiden di depan jak pastian niki mungkin tunas tiang renjir mang bang yang ngomong ane dua ngacap pun makin jebos tentang hidup niki nyak mati ke tanam berasa Tirto
Jangan tepuk tangan dulu nih. Ampura ring panitia calon arang. Kala duit yang selang di bos. Mungkin dados sampun lanturang. Nggih, suksema ratu dedane. Malih bos sudah sejang ring sejeroning pengunjingan sampunang bikin masalah. Mangdo nentan sangkanang irage iadnya ni dedane dikiring desa Banyaranyar ngamanguheun sanetan becik. Sanetan keperluan titiang lunas malih bos mangdo trepi nggih ring sisi pangten ngawi parilaksana nenten becik nika tunas titiang mangdo nenten kadidi margorano agat nika tan leung bawang nek lagaken tukang punut nggih nika nak tios ngadeki tunas titiang percaya dedane sareng sami memanah sane rahayu. Terserah niki dijajak niki bakto niki nggih kanatan tiang lah nggih yen tiang lah bot tiang mulih enten nggih oh nggih nggih ya murah belum baju ya lagi makado margi yang lunas yang banget udane Thank you.